Loron diak maluk sira, sur malu filofale hao, Padre Joaquim Sarmento, iha itania programa lia maksoin husi Jesuita sira. Aban ita tama ona ba terceiro domingo tempo advento nia. Ne maka terceiro domingo ne liturgia hanarang domingo gaudete. Olian latin kata haksolok bah. Ne domingo ida nabe liturgia convida ita hotu atu hamutu ko Virgin Santa Maria nabe hein hodomin ko usok solok maksoin mundo nian atu hola consciência katak maksoin basic daudang ona no ita haksolok ita haksolok tambah iha certeza fiar ida katak na maramak hadomi ita no la iha buat ida folim bot liu consciência katak ita ne ser amado katak na marama kadomi ita. No ida ne certeza da fe ida ne be foba ita solok fiar sarani nian. Solok ema sarani siranian. Tambah ne domingo ne ia primeira leitura ita rona profeta Isaías halo convite atau hak solok. Segunda leitura ita rona São Paulo nilia fuan katak nai iha oda matan ona, nai to ona. No ita hak solok atau simunia. Amban ek solok ida ne buat ida nebe bain proprio terceiro domingo tempo advento nian. Ohin lorong ita tempo moderno la hatene ona la hare ona mes ulu. Iha lorong ida ne ya lorong nebe amululik sira usa hena liturgiku kor ida pink ne, ida kor rosas ne. Ya liturgia ohin lorong la ita la hare tia ona. Au sere ya estação balu se iha. Iha ermera naba. Ambane ita hotu se celebra lorong idane no hahu hak solok. Ita ni hak solok tambah fe iha maromak ne domine. Ita basic banatal ke anu novu ne. Ita bele hak solok tambah buat uin. Ita bele hak solok tambah férias, tambah festas, tambah celebração uin, tambah mas idane hotu tem que sair expressão hosi solok idane proprio ema sarani siranian ne maka solok tambah na maromak atu hitaan mai solok tambah na maromak hadomi ita. Agora amu papa ulu Paulus VI iha nia encíclica makana dehang Gaudete in Domino dehang ema sarani ida la tristi. Ema sarani ida la conhece desespero. Ema sarani ida fiar kata Kristu Morisias ni hetan yak solok ena ba no ni hataman ni ani ena ba. Ambane ema sarani ida nebe tristi ida be oinaru kan sangkuda ne sarani ida nebe sidauk hatene lolos sidauk simu lolos na maromak nia domin bania. Ya evangelho João Batista harukani discípulo sira bahusu ba Jesus dan ita bot mak ida be ami hein atumai neka ami ting hein faliselu kita. Jesus hatamba laos dehan den sing hau makne dehan den imba mi dehan imba atete bania kata kare ema inku dek sira bele lao matan delek sira bele hare ema moras ui bele hetan falidia. Tamba solok nela significa halo atitude espera ida nebe depois tur la halo buat ida hende ona la iha. Solo ida nebe hawa tudo e serviço. No Cristo ne serviço for fruto, for resultado. Nebe hatudo katak na maramak ne reino iha ona ita ne let. No ida ne maka ita niak solok lolos. Ita dala rumah ema sarani ne ita no intia yang fiar sarani ne fiar ida tristi. Fiar turma no imba mak cruz, penitência, ida ne mesala bele na bala bele hanesang buat ida todam fale, mas lai. Fiar sarani haturni an lolos, iha notícia solok bot ida, nabe hahu kera sosi kalang Natal ne, bato kalang resurreição Kristo nia. Tambah ne mai ita hamutu ko Virgin Santa Maria, nabe ko sodomin heinok solok maksoin mundo nian hak solok ba no hakia hak solok ida nabe autêntico tambah ita hotu mesak seres amados tambah na maroma kadom ita hotu ho ida ne ita
bele vive tene tempo advento dane ho esencia tempo advento nian duni dane maka solok verdadeiro emasarani sirane.